Nere ntuko ya ukongwera untwire ntheni kundika thumba ciagi untwire ku Matharaka bamwe na atongoria ni mayukitie ntuko ino kurutana akai untwire wa Mutharaka muno kirenduke imbethi makiugaga maumamo ni matere mwerekera kana njira kwa ngerekano ndakaite na nthoni gatagati kao na antu akabu ko baterie kiri untwire wa Muafrika Paul Kabithi na gutonia no ya munde ntuo ya maana muno tariki 10 mweri wa 10 no mwe wa tongoria baikundi bya gintwire ntere mwanya cia Tharaka rintu ya ukungwiro ntwire agande guruni atongoria ba baikundi mwanya bya gintwire ntere cia Tharaka bakithire gintwire na wakakiendere kuriganirwa imde twikungira ntu ya gitamanduni kya gitumi muno ndeni ya muturie wantu na ikie tumi kuona muthenya we mundu nontu antu bakwenda gutagi tamanduni kiao bakubitia njira tene mwana muthaka akurire batakinyagira mona ekuru kana bangina kana bathia kicheni wogu na ikio kiari gitamanuni ikwetha kwina nthoni nthongi koito kuona tucoke gitamanuni gietu na gitamanuni kia kathema twithwa twina nthoni mbega ora iwe buthiite na mbere na guteyanirwa na kuura especially na baba ochiaro endi ugu na batakomea maunto maingi mara maturaga ku na mono into bia bia tumagirwa Mutharaka ukauria mwana thiaka imbi na kwama imbi no kuweta mwana atikomea kinya nthuga imbi ukaira mwana nkumbo imbi atikoera wenu nyamumbi na nonto bwetumieku twauga ana ibaye baya bone kinyarongo bone uta bone mwanka etumo tongoria baba kithiria antu mwanya babatiri guchwa njira cia kwiririkanagia gintwire antu gokira antu pacheri bora bakomba kwiririkanagia gintwire na nkwaga ira ciari o cia tene bora ana bathagwa na bagatuika na nthoni mbega twagwetera wari thirikari kautha kiatho ati tuthiende tukone gintwire gitu ino ntutio guturi antu bankondi turabangire no ntugintwire kigetu kiurite kia nyimbo kibia kuna bia ya tene na into bia tumagirwa tene inguyukia kanya gaka kuromba antu betu batigota untwire bwetu na bamenye kacha yetu ni ari mbega nuntu kacha era tuirie kuma Mutharaka kuma chiaro na kura ni ari na mubango mwega muno nuntu karaitha kinyarira mwiyambagiro kinya mianka 10 na gintu na ira wa Kirimoni airwa Kirimoni ukona kingatua kinyari ikorera aragina na bagina bakurugira gutana na kirunya kana gakaro kego bore untwire bora bombite guteyanirwa aciari baba tigito bandu bagi endaga muturire ora botana na bari tukibaromba na giteo ibarekane na mantu mamu bathomithiana ukatha mwana waku bwega ende tukumwira athia gatanwe enu ikachera ya kurukirwa ikagita ana bari ndi ogu barenda kithomo no kiatha mwana waku ririo ukuthi maisha mara magukuria mwana barite ogware bakuibangabangania nontu bamambura magintwire nterino cia nkondi wa 10 tariki 14 itubangite twithwa twina kasoro safta ya nkondi nikenda tumba kuririkania ana vetu na baya kuthoma kitamanduni kibata na tukiatho kinya nthoni mbega tukaro kinya rugoro kana akari na kana akai na bora tubatio karaga na nthoni no tukagitaka rimo kinya ciari bagite kanya kwathaga na babongwa enkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Peter wa Paul Ugwa Kabithi.